ole mim kut thani sari in rin ni kan lo thleng ta tun chuma kan video ron ti chhuwa tur hi Arakan Army le Kaladan project chungchanga chief minister pulal du amana ngai dana soi chu kan ron soi zau dona chuba ka India Myanmar ram chung le athenam politics virvel kara Arakan Army din mun le geopolitical huang chunga anchet na ngong nei chho tur le keni zon ha thlak thlenga kai hnoi thil lo ma wangin hemi chungchang hi kan ron tar lang dona he thu hi buat chaya hau tak hle maya chu wangin ngai thlatu ten min lo like sak vek don nia ole tun haya Mizoram chief minister chu Maryland USA mizo ten an so mangin USA mizo dei mangin azina Indiana state a chin function a tel le in chuta chuan zona zo ania Barmatual chung indona state rang mi pui sipai te hian an state huam chunga Burma sipai sarkar mun ma bein junta sarkar an do meka chutiang chuan keini zo na thlak te poin chin state chunga junta sipai mun an be meka ni India ram Mizoram de phei chu zau zok han la to ni kha ama ero chu kan unau sipai te hian pol rang dinin an tho ho na har satna an tok meka hei ero soi thui lovila chuti lai chuan Rakhine state lama Arakan Army te hian junta sipai mun an bei ve boka anni hi keini zo na thlak te ai chuan sipai le ral thuam nei thazok nga zok ton hriat nga zok an nia rampo an la chak hle an huam chung India sarkar project ro pui Kaladan chevela malak na le situi vela longkong ro pui sial le kong pui siam na mun te chuan thunun deuh vek towa Sagaing region a zo na thlak ram then khat Burma sipai mun te po AA hian bein an la a an thunun nual towa hei tak hi zo na thlak te ngai ti thalo tu pakhatani indona a top phuna zo na thlak sipai te le AA inkara hian boina lian zok a chhuwa ka ngem ti chu zo na lian takani boka tuna chan na om si lo chu ni India project lian tak Kaladan AA tena a chevelan lak chungchang a hian chief minister chu zona pe kania Arakan Army te hiral thuam nei thale mi le sanga zok an ni a ngam lo chala chil hnom ma ola do ai chuan thiana siam si an ni thu mangin zona changa longtlai thlengin buaina hian nu lu kan ni thei thu a soi Arakan Army Hotupa chuan a chen na ina a mu to thu le an opchin Rakhine state India project siam tu te contractor te laka poisa dila na tho anti boilo te zotin Arakan Army lam hian he project zo hun an nga hlel ve tho thu te na thok tu te an pui zok thu te an hne na an soi chungchang chief minister hian a soi chuak bokani kha thil reng hi extreme taka ngai tu turani lo thu le politics kalsuala wanga mi puin an torna sat thei thu te soin Mizoram boila ya thil thleng te soin indona puana wanga kumsom ni chung mi puin an tor ringot chungchang te soi boka chu wangin ral thuam nena AA hi norlovin thiana CMC ani ti AA chungchang a chief minister hian ngai dana soya mitam tak hian zona a chan dana chief minister hian faka diplomacy thiam takan ngaya chuti line mi then khat chuan Arakan Army Hlau lutuk angin an chhuwa thung nang enge ingai dan ni vele zo na thlak kan mi pui sipai len thlak a rual tok lo zia kan chief minister hian a muchiang hle ni in a hriat an pol ming soi kher lovila zo na thlak nam then khat lain AA lo tho pui to kan om ni in an soya keimani kan in do chuan Arakan Army ho hian min ngai ne via vinarin om situat thenga kong pui ti so Arakan Army te chuan atlang thuai andu thu min frila an mani ngai min frila ni kan lo ria danin contractor ne na trangin poisa te in la sia te in khona kong pui siam hi in lo ti muang changa harsan nei lo siam ti hi ka ria dan ni adikem ti ka zota an Hotupa chuan adiklo e kong pui hitlang thuai se kan du zo kan contractor ho po atheyang angin tran pui na kan pe zo kan ni an ti ve tlat maya
chu amhuna te adik zok kha kan threlowa ti chuan India sarkar po hian ti tlang tuai thuai adua chumia chuan hei tungna Chin Hills area kan ti mai ba ka hian Arakan Army te thleng po hian nge ni inbiak na nei pui hi ka du ani keima hian achan chu Arakan Army te ne na kan Inhmu thiam lo chuan ke ni ai nan chak zo Myanmar buai na hi Mizoram kan nuk lu don ani kan nam tak tak don chuang lo an chak lu tuk sipain ga lu tuk chu wang chuan in do ni lovin kan in thiam tha jok tur ani chu wang chuan eta CNA ani emo Chin Brotherhood ani emo Chinland Council ani emo ZRA Western Command Eastern Command ani emo AA ani emo Dai PDF ani emo ay nga po ka kando ay nangani so bang suanin kay mani le kay mani intizong akan kalsuan kakatsu Myanmar military junta lom song takani dona hey kantilo angaya Arakan Army te po chiyana kan siyam adikang so tiyan nilo chuan long tlai tlangin minon tiboyang katiyang ka kantana poyle turani tirerang hi extreme tangay tuatun lo Mizoram in kumsom ni independent kan swala kan tuar ringot may ni so til ti thay lau tur si politician ten min kay ruay dan adik lau chuan kumsom ni kan tuar ani apoy luto ka ni so wang kilay area ki chinfil kan dua so ta chuan mo pur na thui tak kakowa hiyanin matani kami niya wang khan mi rong sok mati lom thai lo tuna unity kan nei na tu len pum khan na tura mission ka thona hian kanun na poi na tur thei ni ti ka hriani ma se kan namkal zel tur hi kan in then turin lo kan in pum khat turani chuwa chuan ka chian em wangin heng thil hi kan ti me kan ya chu wangin helaya kalanan project ki chu tuna hian look east ti thin kha act east ti athak ani to a keipo ka hanjin to a India sarkar tirin MLA pa nga paruvel ruain PSC chairman kan ilain kita Bangkok thangin kan han kala ta long chong nam bun turte kan ron ena at Mizoram kan lo hon le no po kan kal le a salaya tiang khanin kan tiamaro chu compensate le eng movela abo evangin duangin kal chak theilowa masangin nakum ma te chuanin anzo to mai kan besia khatiani khachuan socio-economic impact lian ta kha aum dona hemiatanin kan loin bo sai lok potrulani Arakan Army kan soita sa hanlu chil thuk le zualila tutenge anni Arakan Army te hi Myanmar Rakhine sipai pol annia vau thani som kumsang ni pakwa khan din anni United League of Arakan ULA khai khom na hnuaian oma Major General Tuanbret Naik enkol na hnuaia tuna hian an kal chho mek Myanmar Rakhine state a sipai sarkar la ka helpol ni in zau takin anin zar phara Arakan Army te hi eng ange anni an second in command Brigadier General Notwen on chuan ti hian a soya kaini Arakan Army te hian Arakan mi pui te ven him na te remna le muan na so nge a dikna choi nu na zalen na eng noya mason na ne na malampan hi kan dua zalen ta karo rel na ken ko chu an tumber ani thuwa soi Arakan Army Major General Arakan Army an Hotupa tunmet naing hi tuna Arakan Army Commander in Chief ani meka naing hi an sang ni pakwa khan he Arakan Army hi aron din chuakani ama hi Arakanist thakal zelte singami ni in Kachin State Liza akhosa thina achena mun hi Arakan Army temporary headquarters ani boka anopan lai chuan Arakan tuna Rakhine State ni ta en kola hruai tu ni kha tum thina Rakhine State khopui situya naing hi piang ni in an khua a chua san hu hian Kachin Independence Army somni paruk zinga aron tel chhovani
soituangin tunmet naing hi Arakan Army commander ni mekania military engineer polo training chuak towa mi za kai takni in zalian takama ni veizonga au chua puina ta chuan mi thinlunga lu athina naing hian be seina le dream lian takanaya Arakan revolutionary hruai tu engtika emaw chuan alani hi in beisaya chu a dream pakhatania sangkhazuko somko pariata Arakan National Council General antha wangkhan Arakan National Council zom chu aduta Inhmu hian Rakhine state a kirle in Technological University situya engineering azirle te ya sanghi pali khan niatun ong sergeant doctor nen anin thurwal ta Arakan Army din chuanan sumle paitian zong chhota sanghi pakwa khan Myanmar police ten an hanman le ren rona Arakan Army adin chhona kong hi abum bo vele a heta atho puino tun ong hi tuna hian Arakan Army vice commander ni mekani Myanmar Anti-Terrorism Central Committee chuan Arakan Army te hi Council Terrorism Law noya helpola an puang chhotoa Arakan Army te hi Kachin State vela anin beina an chena sa hle thina Kachin Independence Army KIA tenen tangtlangin Myanmar Armed Force tatma do anti te chu an lo ma chhun fo to ani Arakan Army tamber te hi KIA Academy training an nilhloma mase Arakan Army te hian training camp ran pa Rakhine state a hian changtlung takin an kalpui towa Myanmar Peace Monitor ho soidan chuan Arakan Army te chu sangni sompali borvel khan sipai sangni na in bulan trana Bangladesh le Myanmar ri Rakhine state a te hian mun puyan nei mekani chanchin bu pakhat di arawadi soidan chuan September kum sang hele sompanga khan Arakan Army te hian sipai sangni sanga vel an nei thu tarlan ania an mani thlop tu le troi om tu tenen phei chuan sing an chuang to bokani kumsang hele sompakwa November thla khan Arakan Army hi sing ni an kai chho to ni a hriat ania Myanmar a in la rang zonga kepen ho zinga chuan pungchak ber dot tu an ni hial Arakan mi puiten hamrang ten mani ke adin a in ben belte Arakan mi puiten an ni phung le an namzia hum hala an ni na ang taka par chua ve chu an thil tumania National Dignity le Arakan ham choi sana an ham thatna le an chanvo dang changtura kepen te chu an awhla berani di airawadi chanchin bu ina an commander in chief tunrat naing an komna chuan mani ro in rela ram pakhatanga om chu an du berania tin chumi chu thil thei ani lo ani poin Myanmar a wa state ho anga thunei na zau zok le kalphung het zok nei an du thu a soi Rakhine state pumpui ta na zalen na nei chuan thil tum berani wa state te hi Myanmar dan puina thunei na zau tak le het zok apek te an nia chutiang ang deuh chuan Arakan Army te hian an nget tel ve boka Rakhine state ta nan fe chuak ani bermai wa state hi Myanmar chhunga om ni in anni po hi zalen na an sual thina tuna hian Myanmar ram chhung ni si in thunei na zau zok le nget zok nen an om ta ani heti lai hian thaliam ta mai khan junta nevi mun pui chu e te khan an beya an nuai chiam maya Rakhine Myanmar junta sipai som thum chuang an thi Arakan Army AA fighter tele Burma sipai te Rakhine state kho pui situya anin beina Myanmar junta sipai som thum chuang AA tenan thata ral thuam po an man sak treu ni in AA thupuang tu u khaing thuka chuan a soi Sutui hmuna indona khan junta sarkar hian hliamna taka tuara kan zui lai chuan an hnung tolbok kan fighter te hian ral thuam somnga chuang an man baka ruang som thum vel an chara an hnuwa junta ho hian offensive engma an nei lo run beilet na engma an nei lo ti in u kheng thukha chuan anem ngetani an hnung tol hnu hian junta sipai te chuan hlataka tangin artillery manga ka an tuma situya be pui thlak bel an tumbok atuk zinga chuan junta sipai te chuan rathe daung le puana jian te puak to khopui te chu artillery mangin an be chhun zom bok Arakan Army hian Rakhine state lai hol le chaklam Myanmar le Bangladesh ram ria mun tam zok chu an latoa Burma sipai no chua vekan tumani Burma sipai mun lo om lak tumin an beina sa hlea
junta hian Rohingya Muslim te chu sipaya an la lut ni in an soi Arakan Army ina an chan let na hian Rohingya civil mi te chunga ti du da nan na sa taka ni ya soi ani bok kumsang ni som ni pathum top lam Rakhine state ta na in beina an tran le nuwa Arakan Army chuan Myanmar le Bangladesh ram ria mi maktadoi khat chuang omna tur proto state an din chuak meka Myanmar sipai te chuan thliar ran na nei lowa beina nen sumle pai lama har satna na sa tak thlen tu blockade mangin an do dala Mase Rakhine Buddhist majority atanga thlop na dong tu AA sipai pol hian ma an la zel heng lai mun AA ten an la thunun lo tlem te chel reng tur le ramri thunun tumin beidong takin junta sipai te hian Rohingya te chu sipaya an la luta an tho puya Rakhine na chen na in ti chiat na tur ro man nan siam boka stability siam turin Arakan Army te chuan Rohingya te ne na in lai chin na siam thata tul ni in an soi ti du da na ni a soi te independent investigation nei chu an thlop boka daka le donors te po an bia ka ngai boka an ni hian he pol nen hian humanitarian le security objective a tho huna kong an zong boka ni Thatlem te chung chau khan Arakan Army chuan Myanmar rama mun lian ber chu non state arm group thunun na hnuaya an siam chhota a tuna chuan Rakhine kho pui zong zong de utho chu an hum him don ta ani a hlotlin na sen so hi sang hle a sacrifice tam takan na ya Burma a nam sipai jinga chakber pol an ron ni chhota ani in benara phlak tak tak a chua wangin Rakhine mi pui le Rohingya mi pui te atangin mitam tak chu mun danga anin son to a sipai sarkar hian ni tin deu tho thlona mangin be pui thlak na mangin an la chang le tani Arakan Army hian an huam chunga Burma sipai te an ne zo thei mai arinom lain political wing United League of Arakan hian an ram le an thu nei na hnoya mi pui te en kol thei tur resources le theina an na yang empty ero achiang lo heta tak hian soitel ngai chu Arakan Army hian an state chunga sipai mun an la zo trap to a Rakhine state pumpuyan thunun trap to ani sipai sarkar lai puirin chan lovin an state in opna sarkar pakhat anga tuma ma an lak na hian chu mun thren khata chuan kalpui tran ani to a chuta tak chuan Rakhine hi India ram de pania Burma sarkar atangin resources engma andong tolova China atangin puran chowa India ram chu ram ri maya ni boka hewang hian chin unaw te ram an lak saka wang hian buaina lian tak an tok do nem hriat ni lo ma se kaladan project a hlotlin chuan Arakan te hi a chhorber tu tur zinga mi an nia an state kho pui situi long chol na mun chu Kolkata Howrah luine longkong a thlun zom ani to nge boka India project hlotlin na le hlo cham na poimo na tak an nei poimo na lian tak an nei ve a hewang hian India po hian thui taka thlir ani kan chief minister pudua hian athu soya atarlan daw ai chuan thiana siama thajok ti anga a soi chan po kha ani thei bokani tuna hian Burma sipai mun Rakhine state chunga mi chuan la zo thokhatin in rel bol na ran lo siam po ni se economy ya har satna lian takan to ka rek chawan niya electric le internet lak chamna te service poimo tam takan nei to lova mi pui chelna hian engchen nge adei don thriat ani lo bok Arakan Army hian autonomous state din na tura an vision ti hlotlin na konga har satna lian takan tok ve a Rakhine hian natural resources olsam takaman thei tlem te chawan na ya an thenom ram Bangladesh le abul naya India ram tenen po sum don na le lir theikong in zom thalo takan nei China emo Thailand emo ain Myanmar nam sipairal thuam keng pol dang ne na in zom na siam chu an du lo bok chu wang chuan he state hian thil poimo tak takatan sarkar thunun central Myanmar a alowin ngat na sa to hle a electric in biak po na le banking service a po nei pi do a in ngat na sa heti rol hian China le India hian mason na kong sial in chu wangin Rakhine hian thu nei na le afong lam chel tu ni an tum meka Bangladesh chuan Rohingya ral tlan maktadoi khat thleng rang taka Rakhine thon kir le an du bok Rakhine hian nam rang rin nei nang lo tak takan om ve a mi pui tam ber chu Buddhist an ni Muslim Rohingya tam takan om boka
anin ngei lo mai boka noi somvel chu Bangladesh an tlan cheto ani kumin February thla atang khan epi dowa sipai sarkar chuan Rakhine na takin ma ala a Arakan Army laka beipui thlak na Rohingya te chu sipaya service turin onglaya sipai te chuan an norluya amma a firfiak tia an soi Rohingya ral thuam keng pol tenen tho hona onglaya chuan nei chhota bok heng pol te hian Bangladesh ramrikal tlanga Rohingya ral tlan ke matrangin mipa tharum mangin an laluta junta sipaya an trantirani Rohingya tamtak chu sipaya an lak lu lain then khat chu Rohingya civil mi te beina le mipui kem halna te anin rol tira hei hian Arakan Army a tithin ur hle hei hian intercommunal tension ati zual hle boka Rakhine state chaklama Rohingya tamna township pani Maungdaw le Buthidau nga indona azwal pha boka Arakan Army sipai te chu Rohingya laka human rights bo chetna na sa takkal puya pu anni tuna chuan Arakan Army hian fiana na tak an machon mek Myanmar sipai laka indona hmuna hlok na lian tak tak an nei to awangin ram chung buaina muanna an thlen thei ti an lan ti rangaya chuta cheng zong te hlok na tur zongin ro an rel angai chhodon ani February sang ni somni pakhata Burma sarkar paithla kani nuwa Arakan Army chuan in ka hai hi an vong renga nam sipai dang an chet nuwa po e te khachu an ngoi ri ani kha Rakhine state a cheng te chu rampuma anti regime movement darmek zom lo turin an thununa chuai chuan an political wing United League of Arakan nuaya administrative le justice system siam that kha an ngai poimo a sipai ti punte po an ngai poimo zo kani kha kumsang ni somni pahnia indona voin hina omawangin he pol hian Bangladesh ram rebel chu thunun na har sajok turin an siama chumi rual chuan supply line thar siam theina hun rem chang an nei bok July thla a buaina a chuan nuwa sipai te chuan blockade an siam trana mipuiten bungruwa an lalut theilawa Rakhine lu emo state chunga tanga chua emo po ni se kumsang hele somni pani November thla khan Humanitarian ceasefire puangin chumi nuwa sipai te chuan blockade chu a thena an lip ta ani October ni somni pasari sang hele somni pathum khan Arakan Army chuan namdang sipai pol pani tang National Liberation Army le Myanmar National Democratic Alliance Army tenen Three Brotherhood Alliance tia hriat chuan dina Sun State marlama China ram ria lightning campaign an kalpui ani kha atran ni atanga operation 1027 tia kau beipui thlak na hian rang takin ram ria mun zau tak engemaw zat an la a Burma sipai te chu mitam tak le nam sipai ral thuam keng pol te ngei po in an rin aya an chaklo thuan soi hial an mun poimo a chiat an hlo wangin China chuan Sun State marlam huam chunga inka haya rota sipai junta le Three Brotherhoods Alliance te inkara inka hai arota sipai junta le Three Brotherhoods Alliance te inkara January sang ni somni pali khan atamzo ka chuan chute indo na chuti to play lo kani a masera khaina ero buaina a chuak chhun zom sel Arakan Army hian an chakna ma chuanin an area pon lama ram an chu na hlea kan soitak angkhan kan unau chin state omna sageng region a po ram an la treu to Arakan Army ten ram an zau hi an thenom state dangte tan po har satna tling Myanmar thanglam chevela state let thar lo piang chuak thai Rakhine Arakan hawin kong har satak an zo mek lai hian Bangladesh India le thenom ram dangte thiana siam tumin political malak na an kalpui tran to boka kan chief minister point Arakan Army Hotupa ina ahmu thu a soyang deuh khan nakin huna an mamo thei turan thenom ramte an bekwal hle ti a hriat bokani engtin nge ral thuam an nei ti hriat a chakom viau mai Arakan Army te hian khoya tengin nge ral thuam an nei mani deuh khan Arakan Army ten ral thuam an chok lu dan hriat chu ania assault rifle zanga jet le universal machine gun somthum Silaimu sing sari le granite tam tham fe chu tuipuya tanga ron phurin mona khali vau kama ron hlang chuakin an kem an thlen pui ni in intelligence lam chuan an tar langa
helai mun an ral thuam thiar chuana hi Bangladesh le Myanmar ri tuipui kampeng thuam atanga hlo te ani nge thurin tlak taktar lan danin Myanmar le Bangladesh in rina mona khali tuipui kam wai khiang khobul atangin Bangladesh a chittagong hill trucks vela Rakhine mi za somnga velin ral thuam te hian phura Arakan Army somnga velin sakora chuang chungin an venga tlangram le mun cheng che tak tak baltangin Arakan Army kem sandak chu march ni khan an thleng ni in an soi Bangladesh le Myanmar in rina Bangladesh ram chung ma te po ani ome Myanmar le Bangladesh in lai chi na hi tun na ya tang khana cheviau maya Myanmar lam hian Rohingya Muslim maktaduai don mai chu an ram atangin an chua wang khan Bangladesh sarkar hi an lom lo hle ni in an soi heng Rohingya ral tlan tamber hi Bangladesh a tlan chia in Bangladesh sarkar chuan lo thei lawa an boi puyanga ya an boi pha viau nge kumni borvel kalta khan Indian Army ten Mizoram chimlamai hel ho an beya an beisinga Arakan Army te po an tel India sarkar in Operation Sunrise an kalpuina chana kha Manipur Chandel district ka CRPF convoy tual thi te phubalak na ni in soirik ni ma se Mizoram chimlama Kaladan project puitling chhomek ho na ni pa formin Arakan Army te hi aron ma tel ni in mithen khat chuan an nga ya ma se hi tun na ya hian India chuan boruak tharan nei om hriat ani talawa India hian a policy a thlak chhome kemti ngai dana oma junta ro relna hian engchen nge junta ro relna hian engchen nge a o don hriat ani lawa an tlu chelawang tia soi theilo boka tin an tluk chiat ma a thang that lak nan sipai party ten ham that na tam tak nei chung sia democracy lamkong an zo thei boka soilo ka harsa tuna nam sipai te an chak tak zela wang hian India po hian a project omna Rakhine state ta nam sipai te po hi pong ponor lovin thiana siam an hial lo chhota em ni ti chu ngai dan om me ka ni ti chuan Arakan Army ten ral thuam tam tham fe longaron phura lunga tanga mi za somnga velin chi paron phur le a Arakan Army kem sandak an ron thlen nuwa Rakhine state ron tol lu anga ya Mizoram chimlam parwa khuwa kot chhuwa te chu an ron hrut phei thuak ni in an soi boka baka Mizoram chu aral muang in tual chunga hel anom lo wangin Mizoram lama an ron perkai ni in soya om boka man kuma Indian Army in Operation Sunrise an nei khan Mizoram chimlama Arakan Army camp te chu an ti chetel ani kha he thil thlen nuwa Assam Rifle lama tanga thurin tlak taktar lan dan chuan Arakan Army ten ral thuam an chok lu na kong par vakhuwa hi Mizoram le Chin state chuaka kongpeng thuam ni in March thla sang ni som ni khan kalna nan mang bokani mase Assam Rifle ho chut dan ve thung chuan silai jani bor vel le silai mu singli vel ni in Assam Rifle official lam hian an soi thunga heng kan han soi du ana chan hi Arakan Army havin ral thuam an lak lu dan le an nei dan chungchang ani a an kong hi an zo renga rin ombik lova an lak lu na kong tam tak zinga pakhat mai ani Asia khomol puyaral thuam chok lu le Hral ruk lamzir chiang tu mithiam Bangkok chanchin bumi pakhat ziak dan chuan heng ral thuam te hi China siam ni in Chinese company Norinco ho supply ni ya heng silai siam tu te hi China sarkar hriat pui lo company tun ma atangin India mar chak khel te an lo supply to thina heng ral thuam te hi Norinco company atanga lak chhuwa nuwa China a heibei longchol muna tanga ron phur thlak ania man kum deuh po khan North China Sea longchol mun te naw sanghaman tu te chet latna an ron phur tlang le ani source pakhat soidan chuan AA te hian Chinese ral thuam engemaw zat an kola F6 Chinese man pets an ti te boru ka thlona ka thlakna putkwal mai thayang chi khan kol nuala Myanmar helicopter le drone te thlona te po an lo ka thlakna nan mang to a heng ral thuam te hi China hian Myanmar sipaina an ngam lo hel United States ho kha an lo supply to a Myanmar sipai te khan an lo ngam lo pha fo reng ni in an soi
ole kan siam pu Duha'N Arakan Army chungchanga soya tangin AA malak na le a chevel nam le keini Mizoram thlenga ngong anei theidan tur chungchang te kan ngai thlata a kan soita ka tangkhan in ngai dan te in ha hol song omani chuan rontar lang ve te ule khati chin khani phot mai se video dot le thu thar jok in lo ngai chang le vek don nia kar top chol man nuam vek ule